tapi gaya kawas kong lo merah. Ngopi di kafe unggal minggu, selfie unggah di status WhatsApp. Gaji 3 juta lo bagaya, make iPhone kredit 5 tahun lamanya. Motor-modif cicilan nyiksa, tapi kapsion na hidup harus bergaya. Seragam branded, tapi kau dua ngomong bisnis padahal masih kerja. Di kantor ngeluh bos teh kejam, tapi malam nongkrong aku sultan. Gaji 3 juta lo bagaya, pesen steak tapi ujungnya mie instan bae. Posting liburan padahal pinjam mobil, tapi tetap percaya diri ngakunya humble. Hirup tekuku pamer gaya, nu penting hati baja. Ulah maksa jadi sultan instan, sarehat namah jadi diri soangan. Tilu juta cukup lamun diatur, ulah sok